ngithi awuthi ngiqale ngawe ngizokwazi the full story ukuthi kwenzakalani, wenzani wena ukuze lo mama angasakufuni kanje. Bhuti, yazi mangakutshela mina isitori kahle angazi kwenzakalani. Because izinto eziningi bezenzeka between mina naye, sixabana senzani, besibuye sihlale phansi sizikhulume nomzali wakhe, ngoba mina vele umzali mina bengingasanamzali. Mangathiwa ngelinye ilanga uyambamba ulele nendoda, ungamxolela? Bhuti, ngingamthola noma ngingazange ngibone bayenza leyo nto leyo, ukuwaye uhlala nomunye umuntu eJoburg. Ngamxolela ngabuya ngahlala naye sathumela. Bekahlala ngaliphi nalowo muntu? Wahamba la kimathi esikolweni. Ya. Nakhona ukuhamba kwakhe elesa sixabene wavele nje wabutha njengoba enzile, so wabutha wayamalala. Angafuni mangiyamfonela angiblock yonke le nto leyo. Okay, wagcina seka umuntu vele ophendula ifoni, kanti la ahlala khona uhlala nomuntu. Ngazama okay bese sikhulumisana, ngigibela ngiye eGoli, ngamthola ukuthi uhlala nomuntu, ngoba la athi uhlala khona bangitshela ukuthi lo uza nje 2 days ahambe la. Yayibona? Ya. Ngaqhubeka-ke naye. Mawufika waya la bekahlala khona nomuntu wena noma wezwa? Angezwa. So yinto esinganayisho ngayo. Hayi ngisho ngayo cause umuntu wakhona uke wangifonela yabo. Wathini? Wangitshela ukuthi mina ngiyindoda yalutho, yena uyindoda, so umfazi wami uhlala naye ene angeke ngiphinde ngimthole, uzomlobola amthatha muse emakhaya ayokwenza imisebenzi lapho yabafazi, njengomfazi amthethe. So ngakhuluma naye-ke, ngathi naye wayithola leyo ndaba akhuluma kwethu nalowo muntu, ngathi azange baswane kahle-ke, wasuyabuya-ke. Makabuya wabuya kumapha ama-terms? Wabuya ngaliphi? Wathini kuwe makabuya? Makabuya wathi wenze imistake, yayibo, bekakwatile. Izinto eziningi vele uzenza mangabe mhlawumbe esixabene makakwatile, yayibona. So uyafuna ukwakha nomuntu onjalo, wenza izinto makakwatile enza izinto abuya athi sorry kuwe? Ngelinye ilanga mangathi umrebhile, uboshwe, uhlale ejele for 25 years, i-15 years rape, bese uyabuya athi no bengikwatile, how could you feel? No, futhi angazi phela straight, because lo muntu lo ngicale naye asesemncane, and nakhona saba nalabantwana ngancenga naye, noma besenza bekuba nalawo ma-mistake, besihlala phansi sikhulume nabantu abadala, kusaphila umamami, ngoba umamakho usaphila, and ngendlela ekwenzeke ngayo ngiyacabanga umamakho uyazi ukuthi uhambile, and umamakho akasizi la sihlala khona njengoba angasekho, yayibona. Even noma ile stradini udlula le kude le, instead ukuthi ngoba walotsholwa, instead ukuthi yena abuye ahlale phansi mkhwenyana ngicela ukubuza kwenzakalani, so yebo nami bengwenza ama-mistake la bengenza khona, yayibona. Ngathola umntwana ngaphandle, okay, yena-ke ngendlela engayo akunankinga, asithathe umntwana sihlale naye, ngoba umama wakhe vele wangiphosa ngayo umntwana ana-6 months. Sahlala wathi yena uzomkhulisa umntwana, wakhula umntwana 2-3 years, sekumuntu okay, yena kusumuntu vele okhombisayo ukuthi kunento emhluphayo, yayibona.
mawucabanga waxola le time uphumile waya ngaphandle walala ngaphandle kwecondom waze kwaba ne-evidence ukuthi wena ulale ngaphandle kwecondom ubeke impilo yakhe engcupheni mawucabanga waxola because uyabona umntwana mfowethu umntwana uba iproof lo mama everyday makavuka buka lo mntwana kuba isikhumbuzo sokuthi wena uke wahamba wayongena ey'ngubeni nenye intombi naze namithisana because ukumithisana it's a decision enisuke niyithathe nobabili akusi mistake akukaze kwaba i-mistake ukumithisana because manilala ngaphandle kwecondom what will be the results umntwana so kuye lo muntu wesifazane uba nale silonda sokuthi yinto eyahlelwa le akuzange ukuthi yinto engazange ihlelwe wakuhlela waplena mawukuthi nahlangana ehotela nakuplena lokuyohlangana ehotela wayobhuka naplena ukuthi anisebenzisi condom ufuna ukumuzwa kahle yes icondom iyakubambelela waze wamethisa so uyayimukela lengane uyazi ukuthi kunabantu abalimala manje bangaboni ukuthi bayalimala ba realize after 2 years ukuthi lento le indestroye kangakanani yes wena kungenza ukuthi umkakho I'm not promoting ukuthi umuntu wesifazane ngisazoku-advise ngaye manje ngisakutshela ukuthi whatever decision ezoba khona ngifuna wazi ukuthi kumlimaza kangakanani umuntu wesifazane mawuchithile wazi wabuya nengane abantu besifazane bayazi ukuthi si-weak kuyenzeka ukuthi vele sisherelele like everyone else like every man mhlambe leyo ndoda mhlambe yena angayiduduza ishaya isifuba athi hayi eyami indoda ayikwenzi lokhu eyami indoda usengakayibambi noma leyo ndoda ivukelwa most yamadoda only 3% yamadoda angakaza cheat 3% nakhona ubanje ukuthi mhlambe ungumfundisi une responsibility engadenta the whole church ubanjwe ilezo zinto most yabo babanjwe ilezo zinto but laba abanye lo 98% uke wachitha it's just that usengakabanjwa kodwa uzothola umuntu wesifazane ayishaya isifuba athi hayi mina owami umyeni akakwenzi kufanele umuntu wesifazane umuzwe agxeka umuntu okupolygamy osesithenjini athi mina bengeke ngivume lo muntu uyakuxhaphaza akakuthandi enough uthola ukuthi umyeni wakhe unama side chick ayi2 or ayi3 or even 4 but yena akazi ayithuke futhi sekathola ukugula angazi yena uthole lo osesithenjini angaguli because uyazi ukuthi indoda mayisukile la ikamamncane mayibuya la endlini uyayi-understand leyo nto yes lo uyishaya isifuba uthi mina bengeke ngivume yami indoda ikwenze the day indoda ishona mase kufunda iwili noma kuyofundwa yilo umlando athola ukuthi ingane ina 10 yeingane yena angazazi indoda ina 10 yeingane angazazi ebekangekho awe ngazo ukuthi makubuya iwili storage kuthiwe no kunabantwana abavelile bathi ubaba wabo lo kudonswa igazi ubani ebekayikhohlisa yes so injalo ipoint lami engifuna ukubuyela kulo ileli lokuthi umuntu wesifazane uyalimala my brother abaxoli nabo bayafana nathi mangibuza kuwe my first question ukuthi ungathini mawungabamba unkosikazi wakho babambe right handed hayi ukusola-ke yabo kuleyo ukuthi bekahlala nendoda egoli uyayiconsola uthi
hayi mhlambe ngiyayikhohlisa, hayi mhlambe abalalanga, inhliziyo yakhe iyakhona ukukhohliseka. But ngibuza ukuthi mina mangakakhulelwe akutshela athi baba kaSibanibani ngikhulelwe nangumntwana, ngiyaxolisa sithandwa sami, kwenzeka iphutha, ngicela simkhulise sobabili, ngiyaxolisa ngimisela ukushintsha, ungamxolela na? Mina ngingamxolela. Why? Ngoba ngendlela nami engingamusha engingenza ngayo kufanele ngixolele because nami ngingakwenza lokho kufana nalokho. Umxoleliswa ukumosha kwakho, ukuba uzange umoshe bozomxolela. Bengizamxolela mina. Why? Ngendlela engikholelwa ngayo, ngikholela ukuthi omunye umuntu kufanele umxolele even though akumoshe kangakanani. Indlela mina enginayo, angazi mina ukuthi inhliziyo yami ngisheshe ngiyaxolela. Umuntu wesifazane makakhumula iphenti, uyabona thina abantu besilisa ne, ngisangaphuma ngengaphandle ngifike ngikhumule i-under, kodwa ngoba ngifuna ukukhipha le nkanuko enginayo, kodwa I will never leave my wife. Bese kuthi umuntu wesifazane makakhumula iphenti, abantu besifazane akalikhumula iphenti kudlalwa, unless wayitholele isikhebereshe, kodwa umuntu wesifazane akalikhumula iphenti kudlalwa. Yiko bashaywa uvalo makumele akhumula iphenti. Noma nizoqala ukulala nawe ushaywa uvalo akusiyinto elula. So ngifuna ukuza la ukuthi mawumxolela akhumulile, akhumulele enye indoda, uchaza ukuthi uzophila nako for the rest of your life. Yabo ukuthi unkosikazi wakho wamxolela, wena kumele umxolele ngoba bosephutheni, but la ngifuna ukwakha indoda kuwe. Angifuni ukwakha umuntu ophila nokwesaba, ukwesaba angakwazi ukuthi kuvelaphi, ukwesaba ayitshela ukuthi nempilo ayiseyi ukuba khona ngaphandle komuntu othize. Uyabo mina umkami usengaphila ngaphandle kwami, nami ngisengaphila ngaphandle kwakhe. Mina umama washona 2005, kwangitshela ukuthi ngeke ngiphile ngaphandle kwakhe, but namuhla ngiyaphila. Impilo yomuntu ayincikile kwipartner yakhe, ngoba makuthiwa anidalelwene vele nizohlukana, makuthiwa nidalelwene vele nizohlukana, noma kunganithatha isikhathi esingakanani ekugcineni nizohlukana because anidalelwene. Uyabona mase nisipheya nalo yasipheya anisakhi, instead nizwisana ubuhlungu. Uyazi ukuthi kungekudala lo muntu wesifazane une-anger right now, wena ungayikhohlisa ngathi right, but une-anger. Yikho indoda ethi yona ijabulela ukuthi umkayo wahamba wayohlala nendoda yamudla yathi seyikhathele wabuya, yamlaxaza wabuya wathi hayi mani kunesilima sami engifuna ukubuyela kuso, ngiyazi ukuthi sizongi-accepta, ngizofike ngimblackmail ngithi kuye uyakhumbula ngikhulisela ingane, sengizombamba ngaleyo nto. Every time mangiphumile ngayokwenza ukuganga ukungcola, ngizobuya ngithi uyakhumbula uthola ingane. Ngiyazi ukuthi uzongixolela, uyoxola until kuze kube kuningi. Uyabo manje akakuthumeleli ithombe zabantwana, ngikhuluma ngey'ngane zakhe, angikhulumi ngezinye iy'ngane. Phela umuntu wesifazane makangakuthumeleli iy'thombe zey'ngane zakho, uchaza ukuthi lezo y'ngane akusezakho, zinobaba yena amaziyo. Ngoba mawukuthi iy'ngane zakho angeke ahlala ngakuthumeleli, uchaza ukuthi le ngane akusiye yakho, eyomunye ubaba. Because wena hayi ukuthi
nithe uma wenza amaphutha or manixabana uyabona manje ulandelelwa uwe lo muntu wesifazane. Do you think uzokwakha kini? Asibe honest my brother. Nifuna yiko ngihamba nawe kahle. Ucabanga ukuthi uzokwakha kini? Uya enjoy ukudla umuntu owazi ukuthi bekadliwa ubani izolo? Inhliziyo ingumekhohlisi. Inhliziyo iyakhohlisana my brother. Yiko othandweni kumele ungene ngenhliziyo nangenqondo nangamehlo. Ngavala amehlo othandweni. Amehlo kumele uwavule. Ngeke ukuthi kwenzeke izinto ezimbi uloku wena ukhohliswa inhliziyo ukuthi ngiyamthanda. Awuzalwanga naye. Nabafowethu abanye siyaphambana sihlukane endleleni. Owangishiyela ibele ngamshiyela ibele. Kuyenzeka kufika isikhathi esinjalo ukuthi sihlukane sibone ukuthi ukuze thina siphilelane akathatha indlela yakhe nami ngithathe yami indlela. So what about ke kumuntu ongazange uzalwe naye owamthola sanamazinyo ayi-32? Yes, inhliziyo yakho isimjwayele mfowethu. Usujwayele ukuhlala naye. Usubonile irresponsibility yakho yokukhulisa abantwana. Kuyenzeka ukuthi nenze co-parenting. Yabo mina ukulungisa into enomjolo phakathi. Umjolo futhi wokudelelana. Ninokungangeni kakhulu. Ngizomfonela my sister. Ngiyabona ukuthi inhliziyo yakhe iyamthanda. Ngizomfonela my sister ngikhulume naye.